Aizo la mua la Republic Day lom na vo ina neya thu thar the dar tu te ta na chut na big siam ani lo wangin amuna chanchi bumi kal te chu chut na rem chang tha ani ta lo awangin an hole a hetiang hi tu hnuwa thleng to lo se an du tak zet thu MJA chuan an soi Aizo la Republic Day lom na chungchanga MJA Mizoram Journalist Association chuan vo in khan thu chwa siamin India ram ni poimo Republic Day le Independence Day a sorkar thonei tu ten press meet te poimo na sha in do sak takin kum tam tak chung chu press meet te tan chuna big press enclosure gallery asiam sak chin thu an soya heti la hian kumina ero chuan lamual Aizo la Republic Day lom na press enclosure gallery siam ani lauti Aizo DC officer te hne na tanga an sha thule amuna finfia ani thu soin Republic Day ngai poimu a press meet kalten chutna rem chang tha ani taglau thu an soya Republic Day lom dan tur rel na a MJAIO antela andu dan le kumma salama har satna an lo to te chiang taka soi chwa ani chunga chutna big press enclosure gallery siam ani lo chu poi anti thu an soi MJA chuan hetiang hi thilom dan ani awangin Republic Day lom na atil tuma glamwalakal press meet chu an hole tak thu soin hetianga kal angai ta chu poi anti tak zetti an soya kumina Republic Day lom na le governors at home a tel tora somna inpek dan apo thil fello thilni dan phung ni lo a omnual ti soin hei po hi azia lo anti hle ti an soya heng har satna sang hi tu nuwa chuan theng to lo se an du tak zetti soin National Day, Republic Day le Independence Day lom na renga press enclosure gallery siam zel turin sorkara mo phur tu te an gen ti an soi bok ani